Ikaze nanone kuri Mountain News 24. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ibabaje cyane iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero simusiga bya drone mu gace ka Mikenke gaherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko zari zigambiriye kwica abanyamurenge bari basanzwe bahatuye ndetse n'abashinzwe inkambi. Umunyapolitiki Moise Nyarugabo, uyu nguyu muramuzi, amazina yose ni Moise Nyarugabo Muhizi Mugeyo, ni umunyamategeko rero w'umunyamurenge umaze igihe azwi kandi akomeye muri politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umunyamategeko wakuye impamyabumenyi ya masters mu mategeko muri Université d'Afrique du Sud ndetse na lisanse mu mategeko muri Université ya Lubumbashi. Aha rero hakaba yaragiye agira n'inshingano zitandukanye, nkaho muri 2006 yagizwe minisitiri w'ubukungu bw'igihugu muri guverinoma y'inzibacyuho yariho icyo gihe. Byaje rero gutuma akora aka kazi mu gihe cy'iminsi 111 yose, nyuma akaza gutorerwa kuba umusenateri mu mwaka wa 2007. Twagira ngo rero tubabwire yuko uyu muntu atoroshye, nyine afite izina rikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugaruke ku nkuru y'ibyo uyu Moise Nyarugabo yatangaje. Yakomeje rero ahita avuga yuko ibitero byagabwe saa 8 z'urukera zo kuri 15 Ugushyingo 2025, kandi ko hashobora kuba hari abasivile bishwe cyangwa se bakomeretse. Yagize ati ni saa 8 z'igitondo kuri 15 Ugushyingo 2025, drone za Tshisekedi zarashe umudugudu wa Mikenke utuwe n'abasivili, hakaba ari naho hari inkambi z'abanyamurenge batwikiwe imidugudu. Bitewe n'amasaha imibare ntiramenyekana, ariko nta gushidikanya ko abasivili bagomba kuba bahagendeye. Nyarugabo yagaragaje ko amakuru afite yizewe yemeza ko ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR bari mu gace ka Point Zero, Mikarati, Kigaruza, Marunde, Kipupu, Rugezi na Mukoko biteganya kugaba bitero bindi simusiga mu Mikenke no mu Minembwe hatuye abanyamurenge benshi. Yakomeje rero uyu Nyarugabo avuga ko amakuru afite yizewe, afite gihamya nuko abajenerali babiri, umwe w'umunyekongo n'undi w'umurundi bari muri icyo gice kugira ngo bategure ibindi bitero simusiga, keretse habayeho guhindura gahunda ku munota wa nyuma muri iki gitondo cyangwa se ku munsi ukurikiraho. Abarokotse ibitero bya Sukhoi na drone bazagabwaho ibisasu n'abo banzi b'amahoro. Mu mwaka wa 2017 abantu benshi murabizi ko abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo rishyigikiwe na leta ya Kongo. Kuva tariki ya 16 Ukwakira, abatuye mu Minembwe bafungiwe inzira zose banyuramo bajya ku masoko, bashinjwa gukorana nabo ingabo z'u Burundi zita abanzi. Umutwe wa MRDP twirwaneho urwanira abanyamurenge tariki ya 16 Ugushyingo wagaragaje ko mu myaka 8 ishize abarenga 328 bahunze, imidugudu 550, ibigo by'amashuri 140, ibigo nderabuzima 41, insengero zirenga 126 byasenywe, kandi inka zabo zirenga 500 zigasahurwa n'abo babarwanya babagabaho ibitero.